Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibyago bikomeye cyane birimo kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Inkuru ikomeye cyane yarayimenyekanye ku mugoroba w'igenekerezo rya 19 iremeza ko umukoroneli w'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe mu Minembwe. Umukoroneli w'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe mu Minembwe. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza yuko amasasu yamutoboye mu nda ndetse ko ashobora kwitaba Imana umwanya ku mwanya. Uyu mukoroneli w'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Fizi. Iby'imirwano ikomeye cyane ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kwita kuri isongoye turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko uyu munsi ku igenekerezo rya 20 byaramarira n'imiborogo ryarisha vuri ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu munsi abasirikare b'u Burundi barenga 200 bashyinguwe ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya 20 abasirikare b'u Burundi barenga 200 baguye mu mirwano ikomeye cyane muri Kongo. Bashyinguwe ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda ni mu ntara ya Bubanza. Ni igikorwa cyakozwe n'abasirikare b'u Burundi. Nta musivile wegeze yemererwa kwegera itongo ry'abapfuye. Iki gikorwa cyaranzwe n'amarira ndetse n'ishavu rikomeye kuri bamwe mu ngabo z'u Burundi. Amakuru kandi akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi cyari cyafunze inzira zose zerekeza ku itongo ry'abapfuye. Umutekano wari wakajijwe. General de Brigade Gaspard Baratuza ntabwo yigeze agaragara muri kariya gace. Mbere yaho amakuru twari dufite yemezaga ko General de Brigade Gaspard Baratuza yagombaga kugera ku itongo ry'abapfuye. Ntabwo yigeze ahonyoza ikirenge cyiwe muri kariya gace. Nta musirikare ukomeye waruhagarariye ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi yigeze agaragara ku itongo ry'abapfuye. Ni ibintu byashavuje abasirikare. Iyi nkuru turayigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza muri Kivu y'Epfo, aho ubutegetsi bwa Kongo burimo kuvuga yuko M23 irimo kurenga ku gahenge, ndetse ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko M23 irimo gutegura intambara ikomeye. Ibyo guterana amajambo hagati ya Kongo na M23 nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Ntugende udakanze kuri like. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Aya makuru yacu munyemerere tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri yaramarira n'imiborogo. Uyu munsi nibwo abasirikare b'u Burundi barenga 200 baguye mu mirwano yo muri Kongo bahambwe ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Ni mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza. Amakuru dufite turimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko kuva ku mugoroba w'igenekerezo rya 19
imodoka zitwaye imirambo y'abasirikare b'u Burundi zari zirimo kwerekeza ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo twabagejejeho inkuru ikomeye cyane ivuga yuko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi byari birimo kuva muri Uvira byerekeza i Bujumbura. N'abasirikare b'u Burundi baguye mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Epfo. Ni imirwano irimo kuba muri kariya gace ka teritwari ya Fizi. Ni imirwano aho intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bivuganye abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Bivugwa yuko abasirikare barenga 300 baguye muri Kongo. Ibiziga birenga 210 nibyo byabashije kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufite rero aremeza ko biriya biziga byavuye muri Kongo mu ntangiriro z'iki cyumweru ari byo byagiye gushyingurwa ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Cyari igikorwa gikomeye cyane kandi gicungerewe umutekano ku rwego rwo hejuru. Nta musivile n'umwe wigeze yemererwa kwegera itongo ry'abapfuye. Abo mu miryango y'abapfuye ntabwo bigeze babimenyeshwa. Amakuru mvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko imiryango y'abafite abasirikare bagiye kurwana muri Kongo ishavu ari ryose. Ishavu riraniga. Bamwe nta nubwo bazi ko abana babo baguye muri Kongo. Abagore bafite abagabo b'abasirikare nabo ntabwo bazi ko abagabo babo baguye muri Kongo. Igisirikare cy'u Burundi cyanyegeje aya makuru ndetse no gushyingura bano basirikare ntabwo imiryango yabo yigeze ibimenyeshwa. Ni igikorwa cyabaye mu ibanga rikomeye ndetse umutekano wari wakajijwe. Nta musivile n'umwe wegeze yegera itongo ry'abapfuye. Amakuru yizewe arimo kongeraho mvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko iki gikorwa cyakozwe n'abasirikare. Nk'uko nabibabwiye, kuva ku mugoroba w'igenekerezo rya 19 imodoka zitwaye imirambo y'abasirikare b'u Burundi zatangiye kuva i Bujumbura muri za moruge mu bitaro bya Kira Hospital, mu bitaro bya Tanganyika ndetse n'ibitaro byitiriwe Umwami Karede. Izi modoka zari zirimo kujyana ibiziga by'abasirikare b'u Burundi mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 20 hagaragaye abasirikare benshi, imodoka z'igisirikare ndetse n'abantu bigaragara yuko ari abo mu nzego z'iperereza bagaragaye muri kariya gace. Hari abapadiri 3 bagaragaye mu gace ka Mpanda bivugwa yuko aribo bayoboye ibikorwa byo gushyingura bano basirikare. Nta misa yigeze iba muri kariya gace ndetse nta n'ibikorwa bisanzwe bimenyerewe mu muco wa Kirundi byigeze bibera ku itongo ry'abapfuye. Abapadiri ngo bafashe iminota 5 yo gusabira roho z'abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo, maze abasirikare batangira gushyingura imirambo y'abaguye muri Kongo. Mu nzira zerekeza ku itongo ry'abapfuye, abasirikare bari bacungereye umutekano mu buryo bukomeye. Bivugwa yuko bamwe mu basivile bafite abasirikare baguye muri Kongo bamenye iby'iki gikorwa. Hari n'abagerageje kwegera itongo ry'abapfuye ariko inzego z'umutekano zabashubije inyuma. Abasirikare bari bapanuwe. Abasirikare bari barimo gucungera umutekano mu bice byose. Biribonekeza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye butashakaga yuko iki gikorwa kimenyekana. Abanyagihugu ntabwo bigeze bamenyeshwa ibya kino gikorwa. Ndavuga abanyagihugu bafitanye amasano ya hafi na bano basirikare baguye muri Kongo. Birimo kubera mu Burundi rero ni akamaramaza. Hari abasirikare bashyinguwe abagore babo batabizi. Hari abasirikare bashyinguwe abana babo batabizi. Hari n'abasirikare bashyinguwe ababyeyi babo batabizi. Birimo gukorerwa mu gihugu cy'u Burundi ndababwira ko ari ishyano rikomeye.
ubutegetsi bwa General Neva rwose burimo gukora ishyano mu gihugu cy'u Burundi. Mu gushyingura bano basirikare byagaragaraga yuko bagenzi babo b'abasirikare bari bafite agashavu kenshi. Hari n'amakuru avuga yuko bamwe mu basirikare byabananiye kwifata maze bagakorora amosozi. Abakoroye amosozi bagiye bavanwa muri kino gikorwa, maze abandi basirikare bafite umutima ukomeye bakaba aribo bakomeza gushyingura bagenzi babo. Kuva iyi ntambara irimo kubera muri Kongo yatangira, ntabwo igisirikare cy'u Burundi kigeze gishyingura ku mugaragaro abaguye muri Kongo. Nta nubwo igisirikare cy'u Burundi kigeze cyemerera imiryango y'abasirikare kujya guherekeza abasirikare baguye muri Kongo hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Ibiziga byinshi byaguye muri Kongo. Abasirikare b'u Burundi bakomeje gufumbira umunaba muri Kongo, ndetse n'ibiziga bibashije kugera mu Burundi nabyo bishyingurwa mu ibanga ntangere. Igisirikare cy'u Burundi nicyo gishyingura abasirikare bacyo kugeza ubwo imiryango yabo itabimenyeshwa. Gusa amakuru twamenye avuga yuko ibingibi nabyo harimo ibanga rikomeye. Abakora mu gisirikare cy'u Burundi ngo banga kumenyesha imiryango y'abapfuye kugira ngo batajya kwaka indishyi, kugira ngo imiryango y'abapfuye itajya kwaka amafaranga y'indishyi z'akababaro. Hari amakuru avuga yuko abasirikare barenga 800 bamaze kugwa muri Kongo, ndetse ko amafaranga yagombaga guhabwa imiryango yabo yabarimo kujya mu mifuka y'abajenerali bakomeye barimo General Prime Niyongabo ndetse na General Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi. Amakuru dufite yemeza yuko abasirikare baguye muri Kongo imiryango yabo yagombaga guhabwa za miliyoni nyinshi z'amafaranga y'amarundi. Iyi mpozamarira rero ntabwo imiryango irimo kuyibona. Amakuru akemeza yuko ibikorwa byose birimo gukorwa mu ibanga kugira ngo imiryango y'abasirikare itamenya yuko bapfuye. Ndetse n'ugerageje kuvuga yuko umusirikare yapfuye, igisirikare cy'u Burundi kibyamaganira kure. Nta cyemeza rero ko uwo musirikare yapfuye. Hari abagerageje kujya ku burongozi bw'igisirikare bakavuga yuko abagabo bashakanye baguye muri Kongo barimo kurwana intambara zo muri Kongo. Ariko amakuru dufite yemeza yuko abahagarariye igisirikare mu Burundi bababwiye yuko abo basirikare ari bazima, ndetse nta n'ikimenyetso cyerekana ko bapfuye, ngo bari ku rugamba kandi bari kuri serivisi z'igihugu cy'u Burundi. Kuba rero igisirikare cy'u Burundi kitemera ko abasirikare bapfuye ndetse n'abaguye muri Kongo bakaba barimo gushyingurwa mu kinyegezo, ni ibintu bigaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo gushaka kunyegeza amafaranga y'impozamarira yagombaga kujya mu miryango y'abasirikare baguye muri Kongo. Ni ubusuma bukomeye cyane, ndetse abafite abasirikare bagiye kurwana muri Kongo abo mu miryango yabo bararize rwose barihanagura. Ntabwo igisirikare cy'u Burundi kizigera cyemera ko hari abasirikare baguye muri Kongo, ndetse n'abapfuye ntabwo amazina yabo atangazwa. Ni ukugira ngo abo mu miryango yabo, abagore babo cyangwa se abana babo batazajya gusaba impozamarira mu gisirikare cy'u Burundi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano kanya, ni inkuru y'incamugongo mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwitakura isongoye muri Kongo. Hari imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Epfo. Amakuru twamenye aremeza ko umukoloneli w'u Burundi yarasiwe ku rubuga rw'intambara mu Minembwe. Biravugwa yuko uyu mukoloneli yarashwe amasasu mu nda. Amakuru dufite nuko arembye cyane, ndetse biravugwa yuko umunota ku wundi uyu mukoloneli w'u Burundi yakwitaba Imana azize ibikomere yavanye ku rugamba mu Minembwe. Kuva ku igenekerezo rya 12 harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu Minembwe.
harimo kuba intambara y'injyanamuntu. Intare za Sarambwe ndetse n'amadubu ya Twirwaneho barimo guhangana n'ibitero by'Abarundi ndetse na FARDC. Indege z'intambara za Kongo zirimo kuvundereza urufaya rw'amabombe mu Minembwe. Ku munsi w'ejo rero mu mirwano ikomeye cyane, Abarundi benshi cyane bayiguyemo. Muri iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19 nibwo byamenyekanye ko umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe ku rubuga rw'intambara mu Minembwe, ndetse akaba ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Amakuru dufite aremeza ko uyu mukoloneli bahise bamwirukankana mu mujyi wa Uvira. Yavuye muri Uvira yerekeza i Bujumbura, aho arimo kuvurirwa mu bitaro bya Kira Hospital. Amakuru dufite aremeza ko uyu mukoloneli arembye cyane, ndetse bikanavugwa yuko arimo gukurikiranirwa hafi, kubera yuko ngo umunota ku wundi ubuzima bwiwe bushobora kumucika. Ibyago rero bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abana b'u Burundi bakomeje kugwa muri Kongo, ndetse benshi bakomeje gufumbira umunaba mu mashyamba ya Kongo.